Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agawis nga ta ni Maribanang, Maray. Apay ko mga agawis. Anya nga'y tiyawis na. Saan ka di akasangay na ita? Aya, kasangay ita ni Maribanang. Katwan mo't. Sika, inton umay abulan ti kasangay mo. Katsyak, inton next year pa, ti kasangay ko. Huwag nga raw. Kat, aganda nga ta ni Maribanang. Wan siguro tarimwar mo't iti agsapa, mapan makitsinda. Kataging ga ita, saan pa'y asimang pot? Mayat nga rod no aganda. Tapno adda pakipanganan. Nang runa pa'y nga raw tawan si dami kin ni Badungkaw. Urayan ta Uray man no aghanda no saan tamot nga imbita daw. Una, ay, agimbita ko ma. Taumay kami kin ni Badungkaw. Urayan ta nga agimbita. No agimbita, ay, mangitugutak iti pagbalunan maray. Dagitay dadakkel a pagbalunan, taag take out ha. Nah, di ka laagbain. Ay sus, kadagito'y apanawon anarigat ti biag. Maday ti agbain-bain maray. Nasken apapuskulom ti rupam, tapno saan kang agbisain. Naa. Katwan mag, no agin kakapoy ka, ayawan awan magimulam apagsayaatan no kasta. Iso asyak, ay, okay lang. Napuskol ti ropak, maray. Naa. Alan, kwarog. Intan, tanailugan mo mo't amin ang dita tricycle mo, dagiti kargak. Abay, nagado ti ginatgatang mo asidaan antay. Kaslagpas kan kamay. Kasangay ko nga rod ita. Ha? Iso anas kan amailuto adagos dagita, sakbay asumip ngel. Ay, happy birthday gayam ita antay. Wen, alan, mapantan, tatulungan nakpay nga agluto. Di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo nga agluto. Tama kasi nga iti panagpasadam. Ay, saan na ko natangdanan antay? Ay, abak pa'y ni Violet Tadwa kami atumulong aglutaw. Alang nga rod, inkan, kwaraw. Nakaluto tayo na bana. Mabalinan nga isagana tinamisaan. Unantay. Aw, kasana. Agidasar tayaon. Da kami ka ni Violet, agisagana, kwarog. Taing kaalaan tay cake ko. Ijay bakery ni Lovely. Ay, unantay. Apag isunto, inton sumangpet, dagiti na imbita. Unantay. Happy birthday, Maribanang! Ay, thank you, Marituyang. Day, anya ngay day ta nakasupot nga awit mo, Marituyang. Pagbalunan, maray. Amok nga adaw ti saganap. Iso ang karga akto dagito'y pagbalunan. Ha? Di ka kadinagmulaga takasta, maray. Maribanang, ato iti regalo. Simple a regalo, ngam sapay lang kumata magustuhan. Ay na, agyaman nak, marikwanan. Ay, tunggal birthday, at dalat na regalong kanya. Ay, katuan Oh, Marituyang, anya rin kaawit mo. Regalo ka din ita para ka ni Maribanang. Saan? Pagbalunan. Na, talaga nga awan pa nagbain mo, Maray. Alakit din, umay kayon. Tas sumangot tayon, itilamisaan. At iti regalo mi kanikwarog, nanabanang. Ha? Ay, pasinsyaan yung tirigalo may antay. Ay, adagayam regalo yo kanya. Wan, nana. Dinardaras mi, tinapan nagbungon iti regalo mi ka. Duwaday ta regalo. Sagay sa kami kanikwarog. Ay na, agyaman akunay Happy birthday, nanabanang. Happy birthday, antay. Ay, agyaman kada kayo adwa. Nagadumot din day ta in take out mo to yan. Mano pagbalunan day ta. 5. Ay di ka lagbaing. Kitkitain da ka, dagiti tattao, hindi karkargaam, dagita pagbalunan. Anya ko mati pagbainak, nay. No nagbainak, di awan ko mati kastoy anayawid ko asidanta.
Oh, adan abastuta badong. Nakababa interamid mo. Nagaduka nga mo na yan. Adan si daun tayo ti manungal daw. Ikabil ko na iti dita ref, tapno saan na mabanglay. Nangan ka lang aro din. Mangyawid ka pa ilang, mate. Ay, mangibabain ka. Day na. Nagmayat mo't tanday to in regalo ni Marikwana. Wallet, nagpintas. Ay na, magusto ak. Ken, day to regalo ni Kwarog. Batawal nagpintas. Uray ni Violet. Batawal mutlaan. Ang nagpintas. Nalabit adagitay lako na daytoy. Ayos lata. Ngamen, nagpipintas. Ay, banag. Yalanak man iti danon tumakin inumak. Ay, di ka pa'y lamapan mo't ijay kusina. Na. Ay, sige. Inak man lagan. Ni Inteng. Awan pa'y regalo na kanyak. Kan pulos adinak kinablaawan iti happy birthday. Ay, aniyan. Agamala. Awan anyaman na. Ayos laang. Ay, Kwarog. Kuyugan na kagumatang iti regalo para kani Kapitana Diwata. Ha? Tayo napintas kan balo a kapitana di tabangir a barangay? Win. Kasangay itong bigat. Kat imawag. Dumar ay tayo kanu. Sige hanggail. Ita ka din ang mapantagumatang iti regalaw. Una, tapno makapili taan na imbag. Uy, nagpintas day di a kapitana hanggail. Win nga ron. Ay na, naragsakak no makitkitak na jay a Kapitana Diwata. Mare, gumatangak man iti sabon na paginaw. Nalipatak tigim matang idinapanak ijay ilay. Wan, Maray, mabitlaang. Ay, wan gayam. Ay, sumipngutan. Ang awan pa'y ni Inteng. Adda nga tapay lang, ijay barangay hall. Awan ijay, Maray. Da kami ay kanikagawad Marcelina tinaodi itay ijay barangay hall. Ayan nga rod ni Inteng. Ay, inangag ko ti saritaan da kanikwarog itayal daw. Agpakuyog ni Kapitan kanikwarog. Mapanda ijay ilay tagumatang da iti regalaw. Regalaw? No kasta, igatangan nak ni Inteng iti regalaw. Saan, Maray? Irigalo na kani Kapitana Diwata, di tabangir a barangay, takasangay na inton bigat. Kasta ka day. Nay, madia. Apay ngay akas jay. Tian niya, Maray. Agregalo ni Inteng iti day ta Kapitana, ta birthday na. Wan, Maray. Naimbita kami ngamin nga opisyalis ti kabildatan, amaki birthday. Kasta gayam. Adda regalo na iti sabali a tao. Idento ta siyak, pulos nga awan. Kayat mo asawan? Di nakarinigalwan, idi kasangay mo? Ay, di naktupay kinablaawan. Madia. Rumba nga iso ti number 1 amang kablaaw, kan ka? Kumaa. Hanggang saan, Mike? Kaslaawan anyaman na kwa na akasangay ko. Nay, apay ngay akasta. Kaslasan na ka nga ay ayatan no kasta, Maray. Nasakit a panunutan. Nga awan regalo na kanyak. Ngam adda regalo na iti sabali a babae. Ay, happy birthday, Kapitana Diwata. Aniyan, apintas mo ita. Thank you, Kapitan. Ay, ato iti sagot ko kan ka. Agyaman na, Kapitan. Ay, talaga nakapimpintas ka, Kapitana Diwata. Ay, nubalo aklaan. Ay, armad ka Sika talaga, Kapitan. Narabak ka. Nabuy akong ti video nga insen kanyak ni Marikwanang.
Naragsak ni Inteng anang kablaw iti dayja a kapitana. Idento ta siya, di nakpay kinablaawan iti birthday. Inikan na iti regalo. Idento ta siya ket awan. Narabyan ka anagga po iti birthday tay na pintas a kapitana. Ay, wen ba na? Ket, nag-enjoy ka? Pirmi Nabuyak tinaisen kanyak a video Inteng. Nakaragragsak ka anang kablaaw kan ni Kapitana Diwata. Kat inyawatan pa iti regalo. Wina, ta birthday na nga ron. Kababain mat no jak ikan iti regalaw. Anya ngay jay inregalom kan kuana. Pulsiras. Pulseras. Ala. Nakmaturog. Ditakan. Awagak man ni Kwarog. Tamapanak ijay balay na itamot laeng. Antay, agbalor iti 3,000 jay pulsiras ng inregalo na kini Kapitana Diwata. Agasem dayta. Nangina a pulseras. Idento ta siyak. Awan apulos in regalo na. Ha? Di nakarinig alwan ni Angkal? Saan? Nangalaan ka nun ni uncle mo iti inggatang na iti pulseras. Napan nangirwaray jay bangkaw, antay. Kinuyog kaw. Anya? Apay adi mo pinaritan? Anya nga iti amok dita. Basta kinuyog kulatan Kung may isa, nakaragragsak mo tantay. So binaybay akon Ti awanan bain nga Inteng? Ay, kaslakit din awan asawa na. Nay, mangri ka pakuman, tarabi iuna yan. Awanan kumatang maray, nga madakamot. Mare, anya ka di tinapaliiw mo kan ni Inteng iti dinarayan yo akasangay ni Kapitana Diwata. Kuha, naragsak mo't maray. Da kayo kaday tinagsasango? Saan, maray? Isuda ka ni Kapitana Diwata tinagsango anangan, kan nagis-istoryada. Tasyak, dagiti kagawad ijay tinakasarsarita. Kahit naragsak ka din ni Inteng? Ay, uwan, maray. Ingam, natural day Taamid kami mo't ijay kat naragsak. Jack magustuhan da ito, Maray. Pulseras gayam tinregalo na iti dayjay a kapitana. Agbalor iti 3,000 pesos. Ay, wow. Nagngina mo taan. Angam siyak. Awan apulos in regalo na. Maray. Nagsakit, Maray. Ay, nasakit talaga, maray. Sagutan na ti sa bali a babae. Idento ta si kaamis mo nga asawa na kat saan? Ay, mati Isuan na sa isaya at langan ngagsina kami. Ay, day tantima, day maray. Kasaritam laeng ni Kapitan. Saan anas kan nga agtin nang iti panagsina? Urno sinyo latan ti parikaot, maray. Wan badong, kasta tinapasama. Nay, apay ngay. Kay daychay, pimanaw ni Maribanang ijay balay da. Kat napan nagabang ijay balay ni Marikwanang. Ha? Apay anas ka na pumanaw. Siyempre, gimurakin ni Kapitan. Oray siya, ano bilang? Talaga gumura. Ayun, ay kang amin ni parintingin na ya. Madimot tinaramid na. Una, Kabailan na ti gumatang iti pulsiras anangina para iti regalaw. Imbag kumamot ano baknang. Ngamsan mo't nga raw. ayos kumalaang dayta. Ngem ti madi nga raod kat saan apatas. Tapirmay abangkain. Una, bangking nga talaga. Ay, kaasimag ni Maribanang. Tasaan anapatag kin ni Kapitan. Adalinuto. Mabisinak. Awan tagluto tapi manaw ni Antim. Insinan akon. Kahit naragsak ka, tapi manaw ni Antay, Angkal. Ay,
Saan Inka kano ayaban ni Kapitana Diwata. Ta iso ti agluto iti kanam kunan yantay. No kumata mabalin. Ngam saan mo? Anggal, madi nga minti inaramid mau. Inikam iti regalo ni Kapitana Diwata. Ngam di mo pa rinigaluan ni antay. Iti uray pikil ako mapulsira si di nag-birthday. Ay kuha. Agas ngay, 3,000 pesos ti balor de prosilas ngayon regalom kini Kapitana Diwata. Idinto tanian ti banang, kat pulos kano di mo pa'y kinablaawan. Iso asimpre, agimon ani antay. Ay kuha. Ay. Siguro, kursunadam ngamin ni Kapitana Diwata niya. Ha? Iso asinagutam iti nangina pulsiras. Kuha Jay. Ingkaya awon ni anti banang, tapno agsubli ni Jay balayaw. Aba nang. Nagawid ka ni Jay Palay. Awan agluto. Ay, saan kan akayat makita? Na. Siyak ti tagaluto iti kanam. Tagalaba iti kawis mo. Tagaplansya iti kawis mo kan aminan. Hanggang kastoy ti tratom kanyak. Ay kuha. Ay. Naglaka ka lang nga isukat no kayat ko inteng. Isukat ka iti mapagmahal alalaki. Dahi tay amunak nga ipatag. Saan akasken ka akatulong ti tratom kanyak. Kuha. Sorry ba nang? Ala, bayang tayo gumatang iti regalo kan ka. Saanen? Ha? Diyak ka sa pulang ti regalom. Kan nasaktan akon. Iso nga ita. Makaamu ka iti biyag mo. Ta makaamu akmatan iti biyag ko. Agsinatan! Ay, saan? Saan ba nang? Basit laabanag, ti pangisinaam kanyak. Ha? No basit abanag kan katipanang pasakit mo kanyak. Saan kanyak? Ala, pumanaw ka! Awanin ang gail. Di na kan subyan ni anti banang. Salbag kan tumot ngamin. Ha? No di mo kumaimbaga ka ni Antem Atrek iti balor ti Porsilas. Di saan kumaanaguit. Nagdamag nga raw. Alam nga gulbudak. Nagkunangamin kan ka, nga isagutam ni Kapitana Diwata. Idinto ta di mo sagutan ti mismo nga asawam. Madimot ngamin Ay, Impadlaw mula unay nga gusto ka kini Kapitana Diwata. crush ko lang mo. Hmm? Sapay mabisbisinak. Awan pa naluto yung balay. Kuna ni antay, saan ka kanu apakpakanan dito'y balay kaw? Isong hagawit ka ng kail. Anya? Hindi pa antim ti kanunungam itan. Imbis asyak nga angkal mo. Wala ang kail. Ala, nagawid ka antang kagluto iti kanam. Ura niya tir aramidam. Saan ka apakanan dito'y balay kaw? Anya kamatin ko araw. Saan ka kanunungan ng kail? Maditi inaramid mau. Ala, nagawid kan. Ay, todas mo ita, Kapitan. Napaguram ni Nanabanang. Ala, urayam nga agbaaw tigura na kanka. Tabarang agsudli kanka. Ala, sige. Dedan, tinagipusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Anyang iba daw, adda ka dinatakaw mo iti balay ni Kwaraw. Di mo piksaan ti saum mga numangagdag iti karuba, kit ipulong na ni Kwaraw. Nagpailimot ni Kwaraw ita. Wayne, hindi pa simang pay. Isuan na lakak lang at sinirek ti balay na.
Anya ngay nga ron na kita tinakaw mo. Ada ti basit na bagas. Basit na sardinas. Mantika. Ken tinapay. Apay ngay abasit lang tinalam abagas. Basit basit lang tinagbati abagas na. Ipadas kun to ti mapanidya ayan ni Parinteng. Inak to kitain no adu ti bagas da. Tatakawag tuya. Kape-kapay pare. Agyaman ak pare. Anyat gagaram. Ay, awan pare. Imayak lang nakikapi Nay, kaslawan mait ni Maribanang dito'y balayaw pare. Awan, nagbakasyon ka no pa di lugar da. Kasta ka day. Kaano kay ngagsublay pare? Kalpasan ti do alawas. Isugayam nga do ti abastom pare. Adda ka dita adilata. Noodles, bagas, biskwit, kape, asukar, kendado mapay. Tama bayag magayam sakbay nga agsublay ni Maribanang pare. Anya ngay, ado ti mabalin ang matakaw iti balay da kapitan? Adaw, tuyang. Adaw, ti abasto ni Parinteng. Pagsayatan na, awan ni Maribanang. Ha? Awan ni Maribanang kunam? Wayne, nagbakasyon ka na, iyo lugar da. Ay, kaya't asawon day ta. Nalakan to asirkum ti balay da kapitan. Ay, kituwin na. Isaganam nga roday, dagiti tools ka. Tada ti operasyon ka, inton rabi ay. Sigurado, ang marabyan ni Parinteng iya barangay haul. Taado kanukay, ti aramiden na. Gumatangak man iti mantika, itlaw ken sardinas kagawad kwanang. Nay, adu mo ti ginatang mo idinapalhabas nga aldaw kwarog. Di mo kunaan na naibus da gijayan, kat agmay may saka may. Day tangarod kahit, mas daawak ta na ibo sa dagaws. Na, amang ano da nangala. Asino kumangay? Kanayon mat nga ikandadok ti balay tunggal rumuarak. Diya kamukan ka. Mano a sardinas kan itlog tigatangam. May sa 3 nga itlawg, sa nga pulo a sardinas kan 2 kilo a mantika. Na, nagadumot tan. Una, abastok iti manu alawas, tapno sa anak ngagkarasubli dito iti resinam. Gumatangak man, kagawad. Day, narabyan ka mat kapitan. Ay, ado nga minti na ramit ko a report iti barangay haul. Ay, kunakit di ano nakaawid kan. Anda nga min nakita ka naka-flashlight ije balayaw. Anya? Wun, kapitan. Kunak ano si Kadayjay. Di nakman but-but ngun. Ay isan ka but-but ngen, kapitan. Pudno ti bagbagak. Anda nakita ka naka-flashlight ita ilaan. Ang mga no al-alya. Sapay awan ni Banang. Kapitan, napaulit ka kamutan. Kuha, kagawad. Agawid akon. Nay, kunak man na dagatangam, kapitan. Apay ngay may ka dito'y balay, ang kail. Dito yak maturog ko raw. Agawid ak tuwinton bigat. Anya? Maturog ak dito'y balay mau. Agkalkalingitan ka, mate. Anya tinapasama kaya? Ay, kuha. Kasla dal alya di balay. Alya mo ta sa asawa, man. Win. Naku na ni Mare Kwana. Ganda nakita na naka-flashlight iji balay. Idi limabas. Awan mo't nakitak itay. Ngam. Kasla dan nangisit anak katugaw iti tawa mi no sikati nakakita iti nakitak. Ang mga no timaray ka. Ang mga no imahinasyon mo lang day tanggal. Ay, saan nga ron? Saan nga imahinasyon? Pudno, ganda nakita. Awan ekstra nga ulas ko ditawi. Awan may pabulod ko kan ka. Saan ako nga gulas? Sigurado ka? Uwin. Kuha, ora awan ulas ko. Basta maturugak dito. Na, anya ti katawa ang katarabi ay. Baka pakatawa nga ron si Parinting tuyang. Ay, na. Anyat na pasama kaya. Ay, kaso nga, main. Idi rumwarak ko may balay da. Nakita kijay tawa. Anya nga'y kinakakatawa dito. Saan pa nga minanalpas tuyang kay? Idi kwan.
Unay daytan, agkat-katawa ka, wano niya. Di mo pa nga minibagbag, agkat-katawa ka. Kitaguray ka. Tasan pa mo analpas ti istorya. Naimbaglayan na. Tanatong pulak ti katawag itay. Anya nga rod tinapasamak, idinakita na ka ijay tawad ha. Kastoy na ito yan. Timaray ni Parinteng. Kuna na siguro nga lalyak. Hoy, di mo piksaan ti katawa mahto yan. Mangagdaki ti karuba. Ay, nasaya at met ano kasta tinapasamak. Inton sumarunong agtakaw ka, agbado ka iti puraw, tapno panunutan ti bumalay, a white lady ka. Asino nga iti next target mo inton rabi ay? Ni kusip mo titagawak, tuyang. Ni Marijuana nga eh. Ay isa na mabalin ijay tersina ni Marijuana. Dati CCTV na. Ay, sayang. Sapay nagado ti groceries iyan. Adumit lang ijay ayan ni kusip. Nga may, nakita ka nagpaili idi kalman. Kastoy taramidam tuyang. Inkalabaan nagitipuraw abadaw. Agraman day tapuraw a kurtina. Tapno at dati props kaw. Inton mapanak agtakaw iti balay ni kusip. Ariglado ba dong? Inak pa'y lagumatang iti sabon apang labak kadagita. Ijay tersina ni Marijuanang. Maray, kumatangak man. Anyat gatanga, marituyang. Sabon apaglaba, Maray. May sabarlaan. Sige, mabitlang. Adtuyan, maray. Ay, thank you, Maray. At titibayad ka. Adda madlaw ko kada kayo, marituyan. Ay, sus. Amunan sa meter aramidin mikin ni badong ka tunggal rabi ay. Nay, napauli magkamatan. Adda na ibagakaya, adi mo nagustuhan. Ay awan, Maray. Anya nga'y kumatimbagam. Di kay mat gumatgatangan iti grocery dito tersenak. Amangan mat nodan sa bala tersena paggatgatangan yaw. Ay kwa. Kunak lakit din no anya ti bagam. Ay kwa ngamin Maray, ado pa'y ti abas tumay. Sana balay, gumatang kaming tumutlaang dito tersinam inton maibusan kamay. Day, sika may ti lumabas iti paraangan may kusip. Sa dino ti papanam. Di tabalay ni Chip Kwaraw, tatabadaw. Anya teramido nyo ijay. Kunay, rumabiay. Jakman amaw kini Chip. Ay, kitaan nyo Tamangan no saan kayo manan nga agrunda. Dependen to na itang kani Chip. Ni baga nang agshot kami. Di saan kami nga grunda. Tuya, kita man day to'y badap. Agro-propa ka din na white liday. Uy. Sige, kita umata ito pagtisilaw. Mabidlay, padasag tagtugaw iti tawa. Kita no agro-propa akmat lang a white liday. Kita ma. Ay na! Ay! Kaskala white lady ba daw? Ay na. Alang nga daw, ilukat mo day ta silaw. Ta isaganak ti tolskaw. Ken bag nga aramatan. Awan ka din ikusip iti balay na itang oras. Awan, tuyang. Nakitak alimabas dita paraangan itay. Ti kunana, mapan kano iti ayan ni Kwaraw. Itay pa'y apadpadaanak. Ang awan pa'y mat, anagaway. Anya nga tano sumurutak ken ka ba daw? Ay, sanay. Dito'y kalangan balay. Ta si putam, nulumabas ni Kusep. Tapno itiks mo adagos kanya. Chip! Abay nagsubli ka Usep. Kung nakit din no, nagawid ka. Abay adi ka makapagsaaw. Ada... Anya ti adda. Ada nakita. Anya ti nakita maya. White lady, Chip! Anya, white lady ko na. Hindi na minsan rabi eh. Kuna ni Uncle nga da nakita na, nangisit na nakatugaw, ijay tawad
Ita, at damot nakita ma white lady eh. Jak pang rabrabak, Chip. Nung kayat mo. Mapantay gibalay. Ay, saan pa yung ita? Planuan ta pa yan na imbag no niya ti aramidan ta. Tuyang! Tuyang! Ay, nakaturog ang tilogaw. Tuyang! Adakon! Day, ada kamot gaya man. Apa nga di mo intiks apa umayan ni Kusay? Makitam da jay. Dandanin nakita nak ni Kusay. Ay suray pa daw. Nakaturo ka gamay na. Naimbag langin Taipik type ti props kaw. Iso ati maray adagos ni Kusay. Anya man ang timasapol mo ang kail. Tay may kamanan dito'y balay. Ay, edan napatag nga ibaga. Anya day ta? Sinirek nagtatakaw ti balay ka idi na minsan. Ken ura ni Kusip. Kitamam. Inala dadagiti abastaw. Ti alkansya ni Antem. Kaano pa yan natakawan ka? Idi na minsan arabi. Ang itala nga ibagakan katabi siya idi barangay hall. Uray ni Kusay. Imay dito'y balay di rabay. Kung nanangad da ka no nakita na white lady ang nakatugaw ititawa na. Ha? Idi nagawid idi agsapa. Natakawan mo't gaya man. Agraman jay flat screen na TV na. Natakaw pa Lukas ta. Ang mga nagtatakaw tinakitak ang nakatugaw ititawa me. Idi na minsan arabi eh. Kastamot lang tinakunan ni Kusay. Tiatapon na kat ni tata ba dong tagtatakaw. Tanagado ka no ti salsaludsudan ni tata ba dong kenkwana idi rabi Ay, wan. Ni ba't pari ba daw tinakakita iti abastok idi na minsan arabi ay? Ay, ang mga no isumatag tatakaw. Ay, adda na panunot kong aramidan tayo ang kail. Denggam tayo baga. Ni kwarog ka di jay limabas ba daw? Way, mapanitayan ni Kusay. No kasta nga round. Awan tao ijay balay na. Way, iso ani kwarog may ti sumaruno atakawan ta. Irwar mo dagiti props kaw. Tarumwarak manay. Agam kasanungay no agawid adagaws. Kas iti sigod Itugot ko na ito'y cellphone kaw. Ti aramidin may. Kita no lumabas ni kwaraw iti parangan ta. Tiksan nakbit adagaws. Tapno makarwarak iti balay na. Sakbay asumangpay. Itaypay ang naglamang ta dito'y sirok ti lamisaan ti balay ni Kwaraw. Ngamawan ba ito may nagtatakaw kusep? Aguray tayo 5-8, Kapitan. Aramidan ta na. No niya tinagtutulagan tayo kada chip kwaraw. Di tamot lang makarwar dito itayong kandado mo ni chip tiridaw. Tapno panunutan tagtatakaw nga awan tao. Makaturog ak pa yan. Ni, ada tao, Kapitan. Nagtalnakan kusep. Tapno di datamad lang. Adaytan. No masidag. Agpakitatan kan ko na kusep. Langkap. Daytan. Agpakitatan. Adatal aramidem ditay. Pare ba daw? Parintay, Kusep. Ano tararamidan nyo dito pala ni kwaraw? Ay, di yung ibagang agtakaw kayo, Mike. Awan plano mi nga agtakaw. Tataba daw. Ha? Itatam mo ba? No sino tagtatakaw? Agsagana ka. Tay ko na dangarong. Matalino man ang matching. Nauutakan din. Iso nga ita paray. Pagbaludan titong palmo. Anya. Dangyegak iti kanam ba daw? Amangan nga minusan anaimas ti ipakpakanda kada kayo dito ipagbaludan. Ay, tuyang. Kasaritam to man ni Kapitan. Tayatras dati kaso da kanya. Ay, masya nakunay kan ka ba daw? Ngum ko na ni Kapitan, dito'y kakanupay pagbaludan tapno agnakam ka. Anya. Ay, ibagam kinkwa na. Ngagbalbaliw ako tuyang. Wen, kasta ti ibagak. Inaktumanen makisarita kadakwad Tadyak kayat amay balod ka iti agnanayaw no. Ay na, tatabadong kan na natoyang. Saan ngamin anasaya at ti agtakaw? Agtrabaho kayo kit di takabailan nyo pa'y matlaan.
Alang sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balipay aparan! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Aras Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Ay, kagap-gapok anak inistorya di taruan. Imbag Mike ta nagawid kan. Agluto kan. Agasamday ka. Nagmalmalam ka anak inistorya. Kasano, nagmayat-mat nga minti nag-iinistoryaan may. Adda kumapay tuloy na, ngam nagawid ako. Amo ko, no niya ta nag-istoryaan niyaw. Di pa nagsina da Sharon Cunita kin Gabi Concepcion. Ay saanan aday ta, sa balin, may mayat itan. Ay, kakagluton. Di mo aya kayat ama-amo. Noan niya tinag-iinistoryaan na. Sa anak nga interesado, tuyan. Ni Kapitan Enteng. Uray day tawan serbi na kapitan, pag-istoryahan niyaw. Kasano, problemado kano ita ni Kapitan. Gapo iti kinaado ti problema asang sangwon na iti barangay. Di ko na nakapoy laeng amang panunod kadagiti solusyon kadagiti a problema. Kasta nga ta. Ikatuwin na. Ay, no siyak lakuma, tinagkapitan. Ay, easy ah. Aha. Apay no si katinagkapitan. Kahit no naglaingak tuyang. Sigay, agsaludsod ka kanya, tasong bata. Sigay. Ngam anyangay nga ruti sa ludsoda. Uray niya. Arithmetic, science, music, English, kabarla kasong batan. Oh, agin lalaing ka manan. Oh, dahito nga round. 100,000 plus 100,000. Ay, unay kamutin tuyang. Tay talang iti damagam kanya. Yung narigrigat mo ta. Naglaka. 200,000. Naglaka. Dahil, saan may ama-anawa dagiti aglalaban iti abagatan? Iso nagawid kami. Apa nagawid kayo? No, agpipin na tayo dangay. Imbagami asan da ngagpipin na tay. Ah. Ngagdidinanog dalaeng. Nga klase ti panunod dita. Kanayon damot nga aga-apay jay. Ado nga min dagiti bartek nga walang-walang iti rabe. Nung mabartek da, agkakantada. Madisturbo pa iti karuba da, into nag-aapadan. Kanya yati aramidan iti dayta problema. Sika, angkel, ta sika mo ti kapitan. Agpampanunutak nga road. Ehem. Na, si kamot paray. Ehem maling. Na, Nangag ko ka, dyan baga mo agpanpanunot ka pare. ewan na tanay, nakaroon ti problema iti linakan kapya dito barangay kabildatahan. Kahit, anya nga iti pampanunutan masolusyon na pare. Kasano nga taaya. Marigatan kang agpanunot pare. Muntata ba daw? Marigatan ni angkel kung agpanunot iti solusyon. Amom ko araw, idi nag-eskwila. Siya, ti kanayon na first honor. Maya, Ah, angkel, ada ka dimot honor mo iday? Siya kaun ti mangsong bat ko araw. Awan ti honor na angkel mo iday. Ha? Di mo matibagan at kasta. Kahit no kanayon nga bitbitin na 75 ti grado na iday. Sara ka man. Kaya't mo asawan tata ba daw? Adayo analalaing kang ni angkel ka? Ay, kita dayo Na, First honor ko naman. Sige, kwaraw. Tistingan na. Agdamag ka kanya. Sige, kitang tamano talaga nalaing ka tata ba daw? Anya nga ro ti solusyon ti kanayon na panagaapa dagiti nabartak dito kabildatan. Naglaka. Sige, ibagam. Agdangdangag madlang ng kalma. Katuway, di tama na. Nakangangang agdangdangag ka. Kastoy na, teramiday, no siyak, ti kapitan. Aw, agdangag ka ng gail. No agdidinanog da,
makidinanog tayo mitin ha? Sige, dinanugan. Jay mabak, agbayad. Jay mangabak, kukuha na di kwarta. Ay na, nagmayat, sanaya, kwarag. Anya, dinanugan. Anya klase solusyon dayta. Panunot ay at tinasaya at tao dayta. Isumati ko na ni Tata Badong kagawad. Mayat matkit di Tano siyak ti makidinanugan. Sigurado asyak ti mangabak. Kukuha kami na kwarta. Ay na, sana nasaya at solusyon dayta, kwarog. Sana makatao. Nagrigat mat ngamin ti aganawa. Narigat nga anawaan dagiti nabartag. Dayta ita ti pakarikutan ni Kapitan na pagsaksakitan ti ulo na. Uray sahanan nga agpanunawt. Bayan nalatan ni Tata Badong ti agpanunawt. Anya madam mo na dya kabadungay. Katlo naglaing. First honor ka no, iti grade 1. Dayta lang ay ti pagibasaran. Ay na, nas ka na pagtitinulungan mga opisyalis ti solusyon. Ti pan na kamin tinartilinak ken kapya diti barangay tayaw. Di mo damagan, tinagapak. Apay kumadamagan. Kit nakita ka kasarsaritam da kapitan ken kwarog dita paraangan da. Napan ko man sinuruan dahi ka, Kapitan. Problemado ka no kay. Imbagak lang arod kan a problemado. Isong arod at inulungak ang nagpanunot iti solusyon. Ay! Nuasi natin naturan! Na, Rumuartas lang anak! Yay, tanod sa maday agpupukaw ang nabartag. dahi tangarod kay ti problema ni parinday. Nabartay, nagpuka-puka. Naguray ka man. Nay, papanam ngay. Pinagmantanugan di salbag. Lastog ka! Anay ko. Ito'y pangakanay. Apa dinarog ng matan ngay tatabadaw. Ganay. Unamlan na sino ka, nagpuka-puka ba? Abay naglastog ka? Agpukpukawak lang mat. Tikunak lang mat kat sangwendak. Tagkanta kami kuma. Kanya nga agkanta. Ay, iso ti kayan ko kay baga. Agam dinanog nakmatlatan. Nagsakit. Ay, pulong ka kini Kapitan. Ay, pulong mo lang! Nay. No kayat mo, kaduan ka pa ya. Kabutan ko, ayan ay ta, Kapitan. Kano nalalaingak mo lang ang misaw. Right? Naskan nagmi-meeting tayo. Tapag sasaritaan tayo tinasaya at asolusyon ti problema ti linak ken kapya diti barangay tayo. Kapitan, Kasapulan dita kagawad. mangpanunot tayo iti ordinansa. Pagtitinulungan tayo dahito abanag. Uray dagiti tanaw kat tumulong damay. Kapitan, tanod mo mo't dahito masasidag. Ay, apay nga. Ay, ano day tarupa malimtag? Neko, dinanog ni Tata Badong, Kapitan. Apa dinanog na ka? Ada siguro inaramid mo kalukwan. Nabatakak, kat nagpukpukawak. Hindi kuhan, inasit ganak. Sana dinanog ti rupak. Daytan, impakatan ni kabadong jay bagbaga na din nanugan. Ay, naglukon dayta akong pare. Malakagawad. Mangpanunot tayo iti solusyon para iti dayta problema. Adula amin ang meeting. Kung nagtumay, ngagdidinanog tayo langan. Makimiting kami kanu atanaw. Salain, kapila nga makimiting ka. Hagiinom tayo langan Kunak man nun nalaing ka, Tata Badong. Talaga mo ito nalaingat. Diyori agsaludsod ka, tasong batak. Apay ngay nga raud, amadimot dayta insingasing mo nga ramidan tayo. Agiinom, matitay jay. Dayta nga raud ti problema iti barangay. Patsam day kang uncle mo, Kapitan. Santo pa nagun, honor iday. Mas dawak, no apay ang nagbalid na Kapitan. Kasanaw asaan nga agbalin a problema ti linak ken kapya diti barangay tayaw. Katerina nga ada na bartak nga agaapa. Ay, pudnot ako na maray. Rinabiin to pa'y nga dagkikinamat dita sangwanan ti balay may. No anya nga taaya tinasaya at nga aramidan dagiti opisyal.
Tapno masolusyonan day ta problema. Madama ka numat ti meeting day di barangay hall, Maray. Ay, wen, Maray. Nasa pangarod anapan ijay ni Inteng. Ha? Maray, asino di nakapuraw ang nakakalugaw nga agiguy-guyod iti nakasako di taigid tiwaig? Day, apay, Maray. Di mo mabigbeg. Kat no ni badong mo day ta. Ha? Iso day ta? Na, anya nga di iguy-guyod na ang nakasakaw? Ay, inka kitaan Ay, sos. Agibal lang sa iti basura. Ay saus, apay nga gibalang dita. Kit nagdakkel di nakasurat dita. Bawal tagibalang iti basura dita. Kuna na! Ay, inka anawaan, Mare. Saan nan sa amabasa di nagdakkel akaratula. Amok ti agbasa. Ape asuruan nak. Siyak pa'y may tapars honor ti suruan. Kahit no amom ti agbasa. Apay nga raw nagibalang kay ti basura dita igid ti waig. Ha? Agungot ni Kapitan. Ay padhasan na ngaong tan. Taong takmay. Naa, awan lat di kar aramidan. Ibagak man ang king katuyan. Nalaingat. Amok ter aramiday. Iso adinak man suruan. Suruam kay day. Tinagun honor iday. Ay, agsakit na talaga ti ulam. Saan pa nasolbar di problema iti linak ken kapya dito barangay. Ada manen agibulbul lang iti basura iti igid ti waig. Ada nakakita ni Tata Badong tinagibil lang ang kay. Manen! Apa hindi na makita ti nakasurat a karatula? Sana siguro nabasa Makita tula ang day taong tak. Wine, tapnagnakam. Ay, ala. Rugyan yon ta agiwaragawag dito barangay. Iti oras ti korpyaw. Kain bawal pa iti aglako iti arak no rabi. Wanang kay. Ape nakapanimid ka matmarik wanang. Adan samot problema. Ay, ada nga rod ka ba dong? Kay kasano ngay maray. Bawal mo't kanong tagilako iti arak. Udom tang terabi. Ay, day tati pampanunutak. Sapay napigsa ti arak alakaw. Ay, awanin na maray. Malugi kan. Ay, saan kumamot Awanan ti customer mo. Kastamang ngamin tinapanunot miya solusyon. Tapno maliklikan dagiti agbartek no rabi. Adda pa kano curfew hour dito'y barangay. Anya day ta klase a solusyon maray. Rumbang lang dayta tapno maliklikan dagiti agwalang-walang iti rabi. Tinasaya ta solusyon dita maray. Agdi din nanugan tayaw. Matirang matibay. Saan mamatatilay bagbagam ka ba dong? No adda na bardag iti rabay. Danugan madagusain. Tapno maulantak. Madimat No adda lalaban. May magdidin nanog da. Sumipngutan. Agawid ka kidain. Tama nga no maabutan kay ti Karpyaw. Katapay no maabutan ak ti korpyo maray. Ay mapanak kidi agbartag Mamulta ka. Di mo amuday taya. Ay, di mo padpadasan. No di mo kaya ti mamulta. Ay, Chet, ni Tata Badong. Nabarbartag. Kat nadan ko review dito barangay. Anyat orasan na. Adda itay dya pinanawan may. Agungat ni Uncle ka, uno adda madangran akabaranggayan. Sapay kumpari na paimot nga rod ni Tata Badaw. Anya nga tati aramidan tayo, Chet. Sige, intay yawi, di balayda. Imbaglakit din maray. Tada ordinansa ti barangay. Abawalan ti agilako iti arak no rabi ay. Ken ada kurpyo. Isu nga awan ti nabartag anang kursonada ken ni Pari Badaw. Madanagan akmat nga raw, Kapitan. Kat agyaman nakadakwa raw, tainyawid da ni Badungkaw dito'y balay may. Ay bagbagaam ni Badung Maw. Ipalawag mo nga dandag iti ordinansa anaskan asurutan. Uwan, Kapitan. Ken ibagam kan ko na bawal ta kibulang iti basura iti igitiwaag. Matiliwak lang pagmultaan. Mas pasinsya ak lang gaputa kumpare. Mayatan, Mare. Natalnan day ti barangay kayo.
Nang runa itirabi, tawanan nagtagbarbartag. Madlaw kumot day tamaray. Ang kasano kayo ngaglaklakaw. Bawal mo ti arak itirabi eh. Kahit anyangay nga road. Surutan no anya ti ordinansa. Mayat matkit de, taawanan ti agwalang-walang no kasta arabi eh. Gapo iti curfew. Nilaang mat kabadong tinaturod nga agwalang-walang. Win nga rod mare. Saan na nga tangaan mo nga addan ordinansa ti barangay? Tsaka mo mapantupi agin umijay ili. Santo agawid na nabartag. Igaggagaran nan samot mare. Kayat nan sa maungtan. Ay, sabale no makaungat ni Intay. Wala, amok day tamare. Oray lagasok diabot ti agong kanlapayag na. Amumot gaya marikwanang. Apay asaan ka naragsak ba daw? Natalnan to'y barangay tayaw. Awanon dagiti nabartek nga walang-walang itirabay. May met-met lang no sinurot na dyan na panunot ko a solusyon. Nga din nanog dagiti nabartay. Nakapanunot dan itinasaya at asolusyon. Aping ipilit mo day tagdakas asolusyon mo. May mayat nga ro day. Ay nagkuli mo dato yan. Ay, agtala ka! Awan pa'y serbi jay kunam analaing ka. Dakas mati karga ta panunot mo. Aray, kita mo. Ay, anya ti kitaat. Ijay igit ti waig. Ngitata ba daw? Agiguyod manan iti sakaw. Ewan. Mapan manan nagibalang iti basura. Ay, sitaan taman. Kaslay pakpakita na ka. Ti aramidan na. Ay, aglablabasin day ta kumpare. Ay, asit gakman. Hey! Pare! Apay paray. Basuran samot day ta iguyod mo. Way, kita pa aya. Ay, multahan kan saan. Bakit Kita mo dito nagdakil akaratula. ayan na di karatula. Day taman tangadam gamin Anyaya tinakasura dita. Na, kunak manunalain ka. Apay, di mo mabasa. English nga raw paray. Kat medyo nakapuyak iti English. English ayamit. Kaya't mo tabasa parakan ka. Sige, basahin mo. Bawal ti agibulang iti basura ditoy. Aya. Awan pa sirbim apos, unor akong kunam. Ipaspasikat mo. Di mo mo abigbigan ti ordinansa ti barangay. Mala, agmulta ka. Ay, kumpare na. Pagmultahan na kiday. Agmulta ka, wala ag community service ka iti makalawas. Ay, di nakman ang awin iti kasta. Ay, agmulta ka. Awan ti kumpare kanyak. Nukalokwan ti naramid ma. Daita, tibagbagakan ka ba daw? Anya ngay ita? 5,000 timultam. Ay, ikan na ko na ti pagbayad ko tuyang. Ay, Awan kwarta. Makamukang agbirok iti pagmultam. Idi pa'y labagbagaan ka. Ngumpulos nga awan dengdenggam. Tagin lalaing kamot salbag kakitday. ayun ay matikas to'y abiyagin aya. Pangalang iti pagbayad ko iti multak. Makamukan na iti biyag mo. Ay, tatabadong. Day bakit ngamin tadi mo amo asurutan ti ordinansa ti barangay yo. Awan serbi ti kinalaing mo. Simple la paganurutan, di mo pa'y matungpal. Ala sige. Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.